Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Komin Jallo Mamadou Mukhtar Jallo Mbappa Jami mi ara ɗo mi hiwrawo mon fof goto be inde mum e yettode mum. Hande ñande nogay e goo le 21 janvier 2026. Haray hande ko le 21 janvier 2026 mi ari ɗo min Jallo Mamadou Mukhtar Jallo Mbappa Jami. Miɗo ari ɗo fi hollugol ɗo jama on goɗɗum ko hana sanctionnede Mouradu Molanadu e nder lagine Conakry. Si tawi joni lagine hakke ma ko ɓe yawi jama lagine on kon, joni ɓe watti kadi yawade lamɓe iway ɓe leydi goo ara ka nder leydi me. Ɗum e wonde en fof hiɗen andi Assimi Koita wona giɗo fulɓe, kono noon wona fi Assimi Koita wona giɗo fulɓe haɗata wowlen si tawi woni o jippinama darja makko e nder leydi men ndin, ko ɗum woni o imiliyama e nder lagine Conakry. Haray ko hombo woni ko imili kanko général Assimi Koita, haray ko Ammara Camara waɗanimo famintinno, waɗanimo gardabu fi respect, wayre o ya hucciti kanko e Bala Samura ɓe dari ɓe jali kanko Assimi Koita. Haray noon oliyende miɗo wowla tun hara o yiyali, mi adday joni image on daron. Haray je suis venu ici pour parler quelque chose qui est plus important pour tous les Guinéens et Guinéennes. Le manquement de respect que le général Ammara Camara a fait sur le président du Mali, Assimi Koita, ça c'est impardonnable. C'est impardonnable. Parce que ça c'est pour bafouer notre dignité et pour bafouer la dignité de notre pays. Assimi Koita, il ne mérite pas de venir en Guinée pour assister l'investiture de Mamadi Doumbouya et général Ammara Camara avec Bala Samura rire le président de Mali. Vous avez regardé l'image, comment ils ont ri le général Assimi Koita, ou bien colonel Assimi Koita, c'est pas. En tout cas, c'est Ammara Camara qui a provoqué Assimi Koita pour lui rire, pour lui faire moquerie, manquement de respect qu'ils ont en Guinée. Ils ont sorti ça maintenant en Guinée, ils ont commencé à faire ça au dehors. Haray mi hollay on ɗo image on ko kaɓe jalimo ɗon kanko général Assimi Koita, kanko président Mali on, ko général Ammara Camara woni ko ɓe jalimo ɗon. Haray addanan ɗon image on. Haray ndaare ɗo ka Ammara Camara, ndaare dey, ndaare ɗo, ndaare moƴƴa ko ɓe woni e jalde oya kon, ndaare moƴƴa ko ɓe woni e jalde général ɗuma président Mali on Assimi Koita. E hino ɗo ka o famintinta himo waɗanimo gardabu, après o yilti ɓe gijjalimo. Haray ɗum ɗo komi woni hollirde ɗum ɗo ko fi yon andu sifa ɗum ɗo no wawi addude probléme molanaɗo e nder leydi men ndi. Ɗum ɗo ko manque de respect molanaɗo, manquement de respect molanaɗo woni ko ɓe waɗi ɗo e Assimi Koita. Mo yetike on ko wonɓe lagine ɓen dirisude e nder leydi men ndin ko yimɓe kulosarɓe, on sikkay wondema men añu e ɓeeɗo. Hara wona ngaygu, ko angal wawgol maɓɓe waɗugol golle ɗen, ko ɗum ɗo waɗi si meɗen haalande jama on. E hino ɗo ko woni ko laaɓiri wa ndiyam parati, hino ɗo kaɓe woni jalde Assimi Koita de Mali, président Mali on ɓe woni jalde ɗo. Haray ɗum ɗo adna on fopp no duwa ndarde o ɗo image, adna on no didori non.
haray ko min Diallo Mamadou Moutar Diallo Mbappa Jami woni e hollutude ɗo fayin ko ɓe waɗi kon eyno ɗo ko Asmi Koita wona e jalede ɗo président Mali on ko Ammara Camara e Bala Samoura e o ɓorniɗo daneji ɗo kamɓe ɗo tato ko ɓeɗo woni jalde mo mi anda si woɓɓe gono ton kono ɓeɗo tato on kamɓe kan hollama ɗo directement kaɓe woni e jalde oya ɗon ha gite maɓɓe ɗen huula gonɗi donc haray ko ɗum ɗo wonno sabu on komi ariri ɗo fewdo ɗo fi hollugol on ɗum ɗo wayrinɗo andi wona fow yi'i tawa ɗum ɗo haray noon no hollirede moƴƴa haray ɗum ɗo guine kanko Ammara Camara directement himo duwa limosede o ɓorte teni on fes o ittane teni on e makko par ce que ɗo ko manque de respect ko manquegol drapeau men on ni drapeau lagine on ɗum ɗo ko hollugol irresponsabilité yagal haray ko ɗum ɗo mi marno komi holla ndaare ɗo kaɓe woni mo e jalde ɗon ndaare ɗo kaɓe woni mo e jalde ɗon ndaare dey voilà wona min ɗumani de ɗum ɗo ko kamɓe tigi waɗi ɗum ɗo ko kamɓe tigi woni ko jalimo ɗo de ndaare fota ndaare ɗo ka ayi o famintini o waɗanimo gardabu joni noon o yasi hucci o yii voilà hiɓe jalde haray ko ɗum ɗo marno komi holla on jarama musidɓe nene gotoɓe haray ko ɗum ɗon mi marno komi holla on ka vidéo ɗon en continue seeɗa yewtere nde miɗo hiwra on onon seeniɓe ɗo ɓen fop yo Allah waɗu barke mon yo Allah waɗu barke geɗalɓe mon yo Allah ho moƴƴinan en yo Allah ittan en ɗiɗo bandiji e hoore men addana en selludal Diallo o laamo lagine e hoore ɓuttu e newede haray e mirmir on kadi e nani wondema wo gouvernement Mamadi Doumbouya on fop mum koyoɓe démission ko ɗum woni ko Mamadi Doumbouya yettiɓe ɓe fop maɓɓe koyoɓe démission hay goto wona yo hetto ɗum ɗon noon ko normal kadi yimɓe ɓen pour encase yimɓe ɓen aroyi ɓe inni wondema haray Mamadi Doumbouya waɗi ko moƴƴano ɗum ɗon ko normal si élection présidentielle waɗama premier ministre on si wayde premier ministre on démissionnay premier ministre on ko kanko wi hoore makko ko chef de gouvernement si premier ministre on démissionni haray ko obligé ma hedditiɓe ɓen fof démissionna hiɓe wadde négociation kañumma e Sidia Touré fiyoɓe nomu Sidia Touré premier ministre Sidia Touré paraît-il ko jaɓali taw o jaɓanali ɓe par ce que imo ka force vive ko ma o jonne ma o heɓida yewtere ɓe ka force de vivre himo tawa kadi e kereynoɓe FNDC ɓen donc fewndo noon Fonike Mengue ɗum woni Oumar Silla di Fonike Mengue e Billo Ba hiɓe kidnappa woni joni duuɓi ɗiɗi hiɓe suuɗa goɗɗo o anda kon to ɓe woniri woɓɓe no wiwde haray ɓe maayi kanko Sidia Touré noon himo exige si tawi woni o wona e premier ministre haray ko ma Fonike Mengue e Billo Ba en ɓe yaltatawo so ara o ƴetta poston e himo exige kadi ko ma gouvernement Mamadi Doumbouya on fof démissionna ko kanko kadi nomata gouvernement ko kanko andi ko homɓe o nomata wona Mamadi Doumbouya tindintamo donc haray piiji ɗin nder ton hino ɗumanni taw ko wona waɗede rimi kon mirmir on kon no wawi wonde hara wona e gonga kono noon fewndo ɗo on hiɓe jogui ɗin ɗon probléme ji tati ɓurɗi wonde ɗin sir ara nun ɗum himo exige ko ma Billo Ba e Oumar Silla di Fonike Mengue ko ma ɓe yalta par ce que ko kanko wohimo tawa e forumɓe ɓen FNDC kanko Sidia Touré ɗum ko go'o ɗimmon ɗum himo yeetiɓe kadi kanko so wona e premier ministre ko kanko nomata gouvernement o wona Mamadi Doumbouya nomantamo hay goto e gouvernement o donc haray noon ɗum ɗon on ko ɗum woni ko laaɓi kon watti ɗon kadi himo yeetiɓe kanko o wawata yaade foddema négociation on ɓe wawali famodirde kamɓe wonɓe ɓen ka force vive haray fewndo ɗo on ko ɗo woni koɓe fewndi ko ma o yewsita e force vive on
parce que mo ka force vive mo ka lanat o wawata wippitade tun o yaha ko ma yewtida ɓe ka lanat ko ma yewtida force vive on ko ma kadi si o wona e premier ministre ara kanko wonata nomowo gouvernement on ko ma kadi haray ɓe libéra fonike mange e billoba haray ɗon e wiyay big up makko si tawi woni o catike ɗon hara si tawi woni ɓeeɗa libéraka haray o jaɓata ɗum ɗon donc haray mo exige noon kadi libération prisonnier ɓen fof kono ko ɓuri tintinnade e mum ko billoba kañuma e fonike men nge haray mi wawata jutinde ɗo vidéo on ko ɗuuɗi kono mi andini on si allahu laamiɗon jaɓi mi artoye haray mi artoye kadi fahin mi hollita on fahin ko Ammara Camara jali kon kanko e Bala Samra o miññirawo Mamadi Doumbouya mi sikki ko Ousmane Doumbouya kaɓe jali ɗon ɗen kanko président Mali Bamako on ɗum woni Assimi Koita haray on fof mon on salminama on jarnama ko Diallo Mata Moutar Diallo ko jami ko on vidéo ɗon mi holli ka aranum ɗo haray ko ɗum ɗon waɗi kadi simi waɗi vidéo on wota mi ronku min kadi hollude ɗum ɗon wayde haray koko ɓuri fewndade kon fewn ɗo ɗum ɗon no tawa ko woni jinde ka réseau sociaux haray fiyo onon musidɓe am ɓen giɗoɓe am ɓen wawon humpitade ko ɗum ɗo woni ko fewndi on salminama on jarnama yo Allah ɓantu fimen ha abada labadi haray mi artoya e mon kadi mi waɗa vidéo goɗɗo goo direct no gasa hande jemma ma ɗum janggo bimbisi Allahu newni jaɓi 21 janvier 2026 Diallo Mata Moutar Diallo Mbapa Diame on jarama yo Allah ɓantu fimon on fof onon arɓe ɗo ɓen waɗa barke mon waɗa barke ɓiɓɓe mon on jarama je vous remercie